बंद क्या है? रास्ता जल्दी खोलो। है रास्ता खोल। People of Karbi Anglong see here. High Court order dua episode yang suni আছে. ये कौन लोग सोचता है? ये कौन सा नियम है? ये Karbi Anglong है क्या? ये Karbi Anglong. कौन है Karbi? Kami sahaja apa ni informasi district Congress Committee atau ada suami untuk memberi dan lalu dengan di isi kami dalam Terus media ko itu pilih na itu tonggon saya kapot. Ketengsi tumi district Congress Committee dan kenangan ketigiding tu ladang nang humri lo, engke kuari alu dutten ili tumhan kenangan alam nang arbok lo. Setome nili na etham aku alam ke lahai soft false allegation. Atma alang litum ke la Panimara number 3 Pipilan la ke EC clearance tadu July chik lo 18 2025 last month July ate close environmental clearance take pass lo enke environmental clearance to pass ta CIAP committee lo competent authority state environment impact assessment authority tumsi ke pass iko ke lalu dengan lato orang kado orang jauh kali itu. Ahok kali mana mana tum misguide misled tum dukok ke thek ni. Itu malah High Court order do malah tu boleh ganti dia. High Court order ubang dia be Supreme Court order ta be je la quarry Panimara number 3 quarry leaseholder animist kapu alang itu macquarie bond note tangkir note ke CCF order ta be DFO order ta be lam Ela patut ni jalan waktu makan district Congress Committee orang ni PC morning alang litum right to information ke su di kami nil hintan ke lahai false allegation na pinang ni that official sumpan tamni nole la council ke cari sumpan tamni false allegation pinang. Thank you. Bahkan kalau saya juga majulah untuk kemana kuliah orang ni orang boleh nama apa sih dalam orang boleh kacau lagi dalam nasional punya orang apa Lasso matter bang ke litum a department subject tadi like a civil matter okay then revenue department matter terus